Paman do keplak. Siapa namanya? Bempok. Lo keto paman do keplak, sudah ganti paman. Ayo, aduh. Bang lu lang acang. Kita yang best na Jawa doang. Ayang. Nano. Nano netok. Ajang murto. Kita doyon. Yang beli acang teh nak kukulo dah, Pak. Doyon beli sampun sama balasan simpatnya. Nah. Ayo. Sampun apa beli? Aduh beli. Mama, tolongin mama. Nah, jadi bapak tawaran sana nak. Mare nyoreng bang abah ka dini ka dina lagi bayu we. Bulu kini bikas kayak anu ngundang kan? Bulu kini. Ini aku ngundang di bang kan? Oh iya. Paman. Yolas mati yang tidak mana teh mama. Enggak, di balas cetek pak kedua. Si paling kene mula. Yang makejang bangkau di dia hidup menang. Dayang aksi satu dua ini. Sambat presiden dojang. Bang. Iya, sudah siap. Dok akan membela pasti kembali ke penting. Oh, mula waket dok hengken. Nyata ni hengken. Ini lah kalau mati apa macam ni. Jenang gue ini ambil. Dan kami usah diosa mana ya? Tapi ratu aku, saya ngadu. Ante kalang paman kali. Hah? Kali. Dan terus pedagang. Aduh, buang meleset. Paman kali. Aduh. Kengken paman. Aduh paman. Ogo. Kengken paman. Nenten wendon. Saya ngadu. Lamun sing ada jemaah bangkian ini jangan kemana. Nenten wendon uning banyak. Udah. Tinggal gue. Beli abang tolongin Dini yang beli. Tolongin beli. Aduh, dia bebas. Dokong, penjenengan gue aku dokong. Tapi sana cingak-cingakan beli. Nasi dijauh. Nanu misi benduang tebeh. Sampun nang mau sang ajengan malih. Beli sampun mangok ke Sengkala. Akan digai beli raw. Kinten sampun dikeminap sampun api penadosan. Sing san sinawang pengeraso nang jipeser do kok. Nasi ini dijobe nur benduang tebeh. Ciplak. Ngerodok. Oh ngerodok bohong sih. Kenapa cing ngerasa ngerodok itu? Oh, sanun nunasi he. Jajan, jak mesriak kan. Tawang ci. Cai bang nasi. Tamiu cini sing ada lem. Nasi itu mesti serana mesti cetek. Pangsi do ci bangko nyelekete yen sing ngelah teko mati ci mare. Mati di dia dan. Benar. Kena mau aja.
sido Cibangko pangaluh penengitungin somat. Mati di tiang. Benar. Kecedek. Kuranan di tiang ada ngitungin. Benar. Nyen tak ngitungin. Diwasa ke sampai. Segar cai. Waken nenang ibom makacos. Kewala ane sakit kali dawa. Cai sing nawang rasang sakit. Weh, Apa ya? ngawak cai mau bertunang. Nyen cai yang cai. Menyen kau? Ni pinaku muda ning jagat bojo negara tawang cai. Apa madan keto? Weh, cai cilemu. Sing cai nawang muda ning jagat bojo negara. Pangtawang cai. Wakil raja jagat bojo negara pangtawang cai. Raja cai. Benar? Nyen. Nyen cai. Popadan patuh tegake wake raja ane undang cai raja Sunyantara. Engkau si kedek Biret cai sing nawang. Apa tujuan wakil ni awinan wakil umang cai. Saha cai eklek cepet ini. kena jadi ngomong dia. Cai sing pantas lah kurang jege buka keco. Wake sing pantas. Benar? Ane pantasnya. Wakil maru pantas. Kaya pantas cai ngamon kuranan kemudian wake jadi ngamon somayo. Keke kena jadi. Hei, sing kodingan cai. Surya kena cikin banyak-banyak ke. Sawira kisah aseng lah kuranan ke keto. Wake surya kena. Benar? Sawire sing asin sing Sing- pantas. Dong wake surya kena. Apa cai surya kena? Keke kena cie. Ayang. Kumen. Matelo. Riki sampun cina ya. Gawi sesan penuh. Dewa sang saya. Kadang takut. Alik. Nen malu. Lak nang ibu mesiat bedek. Kal mesiat udah mau nih. Kano ngenano. Lo seman manu bertarung. Kumen kang undangan agar mesiat. Beklunyuk limone. Adi misi kal mesiat. Ngentang lengan. Nekas sang gemolang adi misi pekrunyuk peran. Kes. Adi minyak misi kakak sedes kan. Ulian kereken. Nah Sing ada itu. diimpalin. Angka cai siap. Raja pojok puli negara. Ngawak cai maunya makajang pedang cai. Bong bangko payo hidup atman sini semua paling. Ane orang cai. Nah, satu duit ni. Benar cai dong rebut nak. Kekennya cai ni. Wakil meraja berat. Muluk dah. Ini dulu. Di tamangan jani gelas yang mempisalah ken cai beranti. Melan yang dewek, melan yang somah cie. Kewalat tamangan jani. Jelemon dah dua tu sing cai lah. Tu mana? Gelak ni patut ngarapin. Sempadas. Benar. Melang ajak ada dia. Adi, melang mengkap do di galang-galang ni. Ni ada raja uli pojok negara. Berdingat cai. Wakil yang pantas melawan cai. Ane pantas mula ni nana. Aden cai ni. Benar, yang wakil bakal melawan cai. Sina wakil kalah. Babung. Indah yang aksi satu duit.
Cai jelema rare teko mai. Sing buman saya bakal ngejodang bangki. Mirip merasa kin dewek kini subhanallah, merasa mirip kin bok papan sini mesti mempelajar. Mawinan bahni cai ninja jagat Bojonegara ni. Again. Wake sing jumuh, wake sing yang ada ning dewek bak. Tekan wake mai tuah pepatotan. Mapan ada soal patong nang dewek wake pang teko mai sing cara bikas sini. Teka ini sing kesatria pelaksanaan cina beri cetik kangonci nyetik nyaman wake. Ia mulu kesatria lan pada dengan omongket kau yang jangan ci wake sing kal mengkiri ketapak karepin ukuran ci. Baik. Setonen cai bangko wake dot nawang dijo cai man soleng gitu. Soleng gitu. Ia sing benar pan cai matu muek bungut cai ni. Nelek matan sialah mata udang polon sia. Mara lengan si gede-gede wakil cerik kal melaip kan sia. Prabu Bojonegara. Yen cai dot nawang ni sing ada lain leluhur wakil ngelahan. Wakil di patut perti senanan, patut munut, patut niwakan rikala ada manusia melaksana corah pancinawang. Jengket leluhur cai ini yang sing banang maling di Jumat tu wakil yang lapang tawang cai deh uliak wakil ngelah oh cai kang rebut soleng di man wakil ni diolah siang mulut cik kesana jorang wakil sebab kering Yen saja mula cai ngelah patut nyidang cinyemak di liman wake ya. Dokong, itu ya hari dah. Dan ini mencanen di alas. Niki sampun tukang setrum Ini kejang bakat bencanin cai sesunan wakini. Cai jelemu tekan keadaan wakini bakat bencai merasa kin dewek kini ngolah senjata utama di sana mana lancai lan pada sentokan. Oh ni keluarga si Maradado teke. Nang atak mekejang wakil sekal mekirik rerebutan wakil sekal. Nah kecil dia bunyi cepat kan saya. Nih wakil pada jangan wakil sekal. Woi doi rakus ada makro. Potongan kayak tungkikin pikiran tuh. Dados stres musaku. Dados ya. Sampun nanti dados sapunika. Dah kacau dia. Bangke tenas dia ceplok. Aing kedek cing ikel. Dewak cing out keres benci memaling adok kang cimecian. Cekang. Eleng-eleng Koreang tipian. Napi mawinan beli dados sase. Wajang yang kalian sekian tipian. Ari wawu titiang ngelingin punika penjenengan bumanti mawin saking kuri kawan. Adi sapu napi pekainan beli. Kawinan bani beli melaksana di tan patut para patikin lingi dewa ni. Apa ni dewa mata don ngemaling penjenengan beli ni. Maka soling beli ni. Punapi? Dewa ni ngemaling sangkane ngatur di paman agung. Nikayang. Tiang kasih nanggah memandung. Benar. Penjenengan beli ni kereng kuri kangil. Yang yukti kadi pawacanan beli. Tiang memandung. Dos anak sios anu mah. Inarang punika subihan. Nentan ratu lu agung gede. Memangkin dados jatmone puniki sane makte. Beli
Sasa ngeruntuhan wacana kadi sapunika. Nyuwang di tiang medaya corak, sapa sira sane ngaturin. Manut tegene ngatur dewasa. Ipaman aku ngene ora iya dewa ning maling. Kerajo pisuna yang sapunika ini kan nyokor dewa aran kuatu. Nih ada panjenengan dewa nang kapunut ban beli. Sangkane ngatur-atur ipaman agung poe dewa nawang. Syah. Pikayun nimpi kayunan aku aku. Beli netan presiden ling ring raga. Ring kang mohon kadi mangkin. Kadi memelok yuk di pemarkin beli. Kau yakianipun titiang tan wentan memargi sapunika. Tu kapan titiang pacang purun memandung? Doning titiang sampun berdue. Sampun kapaica dalar kadi puniki. Nah, yang sebuah kita kopi kayun ban beli. Mau nih nang pikau ini. Menawi beli lali ring bisa mani dana kelingsir. Boyo ke punika. Pusaka mau tamu. Sejauh ini warih. Puri kanginan kaping kalih puri kawang. Tan presiden pacang munut. Pusaka ni punika. Ni mangkin dah dados jakmene puniki sene makhluk. Beli kamar dakon malu. Sanang cokorion netes anake puniki arah kedua. Saya memorare puniki. Di pelangan jani wakidot nawang tekining dheweke ini. Nyin sejatine cai nglapanake. Awenan cai bani karo melaksana pami ngabesuling wakini. Yang mulai dijajah. Yendot mula kanya sedang buat soling ini. Ni seadalen pebang pekak tiang ipun yano. Ya tokocap ni malu seadalen ni ngurupaka dewek tiang mempaica merupa busana. Merupa pakaian yang ada di sejeroning keban sokasi, toreng ada soling ini mencelap di tengah ni. Di subah ni lantas kedundung, memen tiang mulai dipuri, memonok di tepi siring jagat Bojonegara. Itu lantas ada pebang pekak tiang pangsida tiang ruruh, ajen dia ni merupakan dewek tiang, maka cinane bulan-bulan yang tiang ruruh ke mamai. Ada pebang berupa soleng turciri buat cirene sing adelen di sejeroning kuku nakan ida ajen dia reneng-reneng cara kuku nipuni singa sapunika Kengken. Ajen cai ni reneng kukune waluya kukun singo. Memen cai ni. Ampurang pisan pengerau pikian langgiano ring haji sampun udang bulan di tiang ruruh haji wawu kacunduk tuaning wenten pebangipun di pamananu pinaka pekak titian bangkit puniki aturan titiang ring haji iya nenten haji sida ngangka ngelingin atur titian padaman titiang haji Nih. Di pelangan jani dewa sangat. Nak muluh tua haji muluh ane ngrupakan dewa. Tadi Okan haji ni putra ni ayu. Rajo kor dewa. Mulia keponakan ni dewa katanya. Ni jani sangat ni haji ni dewa. Muluh haji ngapa beli muluh ngapa sengkala ni sira haji wantah haji ni dewa ni pun tahu saya wae nana puniki ya kocap haji nuenang rapi panggo titiang kesangsaraan ini kering telengan wana kebayang-bayang atau papatih duwe niri ini mekejang mawit kuling diyi paman aku ini watase Ipun apun mangkin karena nanti kirim sana makin tinggian pembawasan dari tadi. aku makin ngiring wawanin doning wentan wicara kadi sapuniki ngiring-ngiring kuri malih jalan nanti jalan jalan sampun ngiring ini